Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka maukar pentor kera konstituensi ke bahab hasor Shillong kala bandai ka way ni ki konstituensi ka bakham itenan na ka benta banyak konye ki election sha ka Khasi Hills Autonomous District Council na markat kum ka bapa prathai menta magajing ya kun kan long para marwe hapadeng ukertong ka Congress ubadai UMDC bamenta uba pensingan NSAIM uba bat kum Deputy CEM ke KHADC persya yu kertong jong ke Voice of the People Party uba strong pillar kharjana uba dairu Presiden ke VPP North Shillong Constituency. Kat kum ki khubor bali alum nagi nongkit kam ke NPP las ngotho bakinam penyang kertong ha kene ke constituency naga benta ke election MDC namar kimyo ye ki breu ki pabiang. Lada ke NPP kampen yang kertong ke bamut baha mau khar pentor kera kan long para marway hapdeng uba pensingan uba dew MDC bamenta na ke Kongres persya yung nongelam ke VPP uba strong pillar. Kumban syupenkin mau uba strong pillar kharjana ulapan tiket na jayau constituency henry la ai tiket pat ya uba unyekun na mau khar pentor kera constituency namar hajayau la ai ya uba Denzel Chen. Kajing ai tiket ke VPP yo ba strong sa mau khar pentor kera kala bandai ba udeu presiden ke VPP jong ke North Shillong constituency namar ke mau khar ka ha ba North Shillong ha ke MLA election kat ba ha ke election MDC pat ke mau khar bat ki wei di kisnong ki senrop lang bat kisnong ki ba ha pentor kera. Kajingnya kun ka bakham itenat namar ba ya uba strong pilar kharjana an kershan daw MLA bamenta uba Adelbert Nongrum uba la job RC na North Shillong constituency kad ba ya uba pensingan NSAIM uba dew kertong ke sang Kongres unhab banyak kun marwe. Wala ka sorkar jela kampat simla aiksai lanu ban penlongnya ke election MDC ha ke KHADC ba GHADC ru henry ki sengsan perthai ki badana ke sorkar nado ke NPP UDP HSPDP kilapan kre syat ban wat kertong laj no ke VPP ke berada penpenalut iki kertong ha kene ke election MDC.